Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti misis a mapadpadayawan, uray marigrigatan kadagiti trabaho iti pagtaengan, saan a managreklamo, basta ni mister ket managlailo. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Ay na, bayaw. Naglawa dayto ginahatang mo adaga. Mano atawan nga inyor urnungak dayto ipag. Ay na, nagmayat pa iti lokasyon na. Malaksid nga asidag iti irigasyon. Nagado pa iti kay kayo. Umay kayon tuwa dito tagpipiknik tayo. Ay katuwan bayaw. Ay, ibagak to kan ni mister ko. Ay na, sigurado ang naragsak ni Manang Ninita iti daytoy nagatang mo adaga. Bayaw! Timing mangan tayon. Simang putan ni Papang. Ni Mamang Yungay. Aday di kusina. Madama pa'y nga aglut-luto. Kunakmatkan ka atulungam nukas tang agluto. Tapno makasurusuro ka Tulong ako maanga magong unget mat. Nawulwul kayo siguro ka ni GR. Isungagong ungat. Mabilaan. Mapanak iti ayan tinayo. Bakit? Nakaluto kan? Nagaw-awid ka pa'y lang. Apay ayang agong ungat ka man Ay, di nakman sagid-sagitan. Talaga ang makong unget ha. Makapahay blood ka. Apay, nasulpang dagiti ubeng. Saan? Sikat ni makapahay blood. Siyak. Apay, anya ayati basol ko kan ka. Damagampay lang. Awan mo ti amok. Ha? Aday gatang mo iti daga. Ngam jay nabayagan adaw-dawatag kan ka apagpasalon ko. Di nakpay inikan. Dahil tati pagungungtam? Na, di kag katawa. Kita man tulangak, nakaluslos yang akon. Taapay. Anya kumatikita kiti langam. Saan kamot apimintas Inaldaw mo't ngamin nakapunggos de takulot kan inangrag abuok mo. Wan ata di nakpay kayat nga ikan iti pagpasalon ko. Mabising kami. Mabisin ka nun dagiti ubeng. Aglisi ka dita pag pasalsali ka. Ha? Bisit! Bakit? Sagay sayang pa imot aday tabuok mo. Sakbay nga agidda ka. Masapul pa'y aya. Ay na. Agpapintas ka matbasit Kas kala inang kuno kasta. Nadigat asagay sayan da iti kulot abo ko. Wan tamaturog ka. Agriing ka. Kas talat taday tabuok mo. Nakatalilat ta. Kaya't mo matgayam apumintasa. Ti kunak. Di mo mat kumabaybay anday tabagim. Asikaswam kumamat Kwarta. Ikanak iti kwarta apag papintas ko. Apay. At dapay nga tanamnama apumintas ka. Apay ang nakasukat ka, Papang. Agudong kami kan ni Mamangyo. Isurot na kami mat ka ni Junior, Agbati kayo. Surot-surot kayo. Kung kumpormin tumanan ti pagpagatang nyo. Apay ada kayo laong ay ti agudong. Mapan ko ipaparlor ni Mamangyo. Ipapukis mo jay buok na, Papang. Saan mo nga ibaga? Ah. Ititalyen pa'y laang mo. Ipag. Sa anak pa'y lang nga mapan ije bangkag ita. Kaduak ni manang mo ije ili. Ay, apay bayaw. Ada ka didakos ana pasama? Ay awan ipag. Mapan ko lang kaduan nga agpapukis. Ay na. Nagswerten ni manang ko. Agasam dayta. Mapan mo pa'y kaduan nga agpapukis. Ay na, nagsuit kayo matan, bayaw. Italang ipag. Tapno awan makunkunana. Apay, agrekreklamon ni manang ko. Ay, ammom ti sekreto iti dayta, bayaw. Ay, saan mo nga rodon nga isikreto? Ibagamon Ay na, laglagi pum daytoy, bayaw.
ti misis ang mapadpadayawan, uray marigrigatan ka dagiti trabaho iti pagtaengan, saan ang managreklamo, basta ni mister managlailo. Kasta gayam. Wen, bayaw, iso akas ta ti aramidem, tapno saan nga agreklamo ni manang. Matuo ka na kun. Agdwa orasan nga agur-uray ta. Di mo lagandaran da ito jeep. Ay na, aguray ka kadilaan. Tani, saan pa'y anapun mo da ito, Jeep? Saan ka di pa'y amapan da ito jeep? Intayon ata ni Aldawan. Ay, unay kan bakit. Ay, natigas uli na. Nangag mo? Baka di ka makauray tayo. Mano nga oras kami nga agur-uray dito yun? Ay, agtal na ka kade. Baka na di ka makauray. Oh, Si Kapay tinatangsit nga agsao itikas na. Dapat tinareklamo una yung pasaheros. Nakaskin ka. ay agtal na kan kunak ni. Ay talaga, bumaba kami. Umaykan, bumabatan. Di na tiguyod Bumaban! Ay, una yan. I-report ka! Lastog ka, driver! Ay, nagadundag itinalabsan ta parlor. Sa dino ay ati pagparibandam. Agpilpili ak nga rod, itinalak nga. Kat amin samot kat nangina. Aguray ka. Kita ka na imbag di presyo da. Ay, Ay, beautiful! Oy! Beautiful! Anya ka no? beautiful ka no. Ha? Ay! Siyak ka no, ti beautiful? At damat lang nangayab kan kay ti beautiful. Oy, umay kan beautiful! Agpapukis ka? Uno agpamanicure ka? Uno agpapedicure ka? Gaputa inayaban nak iti beautiful. O sige, sikan ti pagparebanda. Ay, umay ka nga raw din! Ay, bakit? Damagang pa'y mat ano man ako. Ay, siyak ti makamukan ka. Relax. Papintasan ka man. Sigurado ka de, apumintas ni bakat ko? Uy, agtal na ka man dito. Agtugaw ka lang, tiladamdamagam. Ay, syempre, mister. Kabaila ka papintasan ni misis mo. Kat no isuray ta ti paglaingak. You know? Manungay, Agtal na ka kunak ni. damagag tasyak nga rod ti agbayad. Si katagbayad? Ay na! Sigurado ka, sulit ti bayad mo. Umubing gan pumintas ti misis mo. Oh, urog yan tan. Ready ka na pumintas? Ay, matuo ka na kun agururay. Nagbayag matin. Kunak ngamin kan ka asyak laangan ti umay. Ita, nakarekreklamo ka. Mabisina kon. Andiat orasan. O ding ka mga di tatalipa pa. Ay, talaga Tanay, mabisina kon. Nalpas tumot siguro, magsubliak. Wen, ingkan, nagado a reklamo mo. Girl, napanan ni mister mo. Imbaon ko ang mapanmangan, tareklamo a reklamo. Mabising ka nun nga gruuray. Ay na, talaga nabayag ngamin ti riban. Kas di na ngamin nilakay ko. Awan aanusan na nga aguray. Oh, anya ngay. Ready ka na makakita iti nagbaliwan? Ay, katuwan siyempre. Ay, bongga! From before to now, uray siya kat excited akmatan. O, lakay, agbayad ka na. Agbayad akon. 4,499. Nagnginamatay. Agbayad ka lata ka din. Ay, nangina ti bayadak. Gamsaan mo't apimintas ni bakat ko. Anya, Ay, anya, sana pimintas. Kita amat ngamin atilangan ni misis mo, oh. Kasla artista. Ay, saan? Sanak akong binsido. Kasarita man dito asawam. agbayad ka na. Agiskandalo ka pa'y mula dito, parlo. Awan mo't tinagbaliwan tilangana. Dapay mo't apimangit. Pimangita, magkano? Ay, napimintas ka di. Mingmingam ngamin day tarupam iti sarming, Limok magtirupam. Ad dapay ang imisit. Ay, agbayad kayo. No diyo kaya ti agbayad, agayabak iti pulis. Na. Hmm? Apay akas tati saom.
Kat saan nga rod apimintas ni misis ko? Agbayad ka latta ka din ta pumanawtan. Ay, Laban ti kayat mo? Agpinatay tan, ano kayat mo? Ay sus! boxing? Wuno karate. Anya ti kayat mo, ha? Kunam siguro. Gapot ang bakla. Kunam siguro. Asaan ka lumaban? Ay, Manang, anya dyan nadamag ko. Ni manong mo ah. Apay, pudno aya, anag din nanog da ija bakla. Ingka kitaan. Adda ijay salas. Ay, sige nga rod, Manang. Bayaw, anya tinapasam. Ay, hala. Ay, api akas tamot kan tilangam. Nalaing matgayam ako marate. Kumugtar kan dumanog da iji abakla. Ay, Nablak ayan kamutan iti kas taunay. lima banak ah. Apay, tagraot. Ang kasla si ka, Nay, tinapuruan. Sigurado makabulan asan ang makapagpukis da iji abakla. Ado ti donor na ngam iti siyak. Ay, Ay, sigurado ka, bayaw? Apay ngamin aya, naglaban kayo. Anya ti makagapong. nagbayad ak iti nakangingina. Ngam saan mo't apimintas ni manang mo? Aya, Ay, limaad pa'y kit di iti panagkita. Grace, umay ka man ditoy. nagpa-straight ka iti buok mo? Ibagam tipod no. Bagay ko kaditi kasto nga style ti buok. Dakas ti agul ulbod, Grace. Kasla imungat day tarupam. Anya ti kayat mo, sawan? Mas may mayat latagayam no kulot lata ti buok mo, mamang. Saan ko abagay to'y buok ko? Adda abim makat ka. Oh, apay atal-tal likodan na. Di mo kayat to'y lang ah. Maulawak iti angot day tabuok mo. Nukas tama lang. Nasaysaya at nga agsi na tangarudon iti pagturugan. Ay, jak kaya ti maturog jay salas. Nagado ti lamok ijay. Sika ti nalaing ngagreklamo. Sika ti mapan maturog ijay. Sikat ti sumina iti pagturugan. Tasika ti nalaing agreklamo. Daytoy mo lagay ang buok ko ti pagapaan ta. Apaan kaayamat? Dinanog mon tupay jay bakla jay parlor. Imbag ta saan na nagreklamo? Agreklamo. Kat talaga matasaan ka pimintas. Isunto pa iti idarom ko. Idarom mo ta sa anak apimintas kasjay? Ala, inka maturog ijay ruwar. Inkan! Di nakiduron Matinagak dito katre. Day tala aguyaw ti amom nga ramidan. Manipod pa ide. Kastakan. Nakawayaw ka. Ne. Apay nga agsangit ka ngay. Di mo lang mo dagiti nagado a sakripisok dito a pamilya. Di mo pa'y ma-appreciate dagiti sakripisok. Nagado a regrigat ka. Ay, tagsangit at talagan. Sakti para luto, para laba, para linis. Inaldaw akas tatar aramidak. Ngam uray ka anuman, di mo pulos in-appreciate dagiti aramidak. Manipod pa ide. Grace, tumakder ka man mat dita. Apay, papang. Ay na, cellphone abigbigat. Ayabam ni JR, taglinis kayo dito'y balay. Adamat ti mamang. Aglinis kayo ni. Didak urayin ang makaungat. Tulungan nyo mat ani mamangyo, nukas to'y Sabado. Nakadutokan. Wen, bakit? Hala, agtugaw ka ditan. Taidasaran ka iti kanam. Papa, nakakaraid ako an ijiruar. Nagkaraid ka? Una day sumuti ko na ni papang. Bakit? Taag day off kamat ita. Si kalaaminan nga inal daw. Nagagat, naanos, ken napintas nga ina iti pagtaengan. Mrs. Ninita. Nag-sweet da mamang kan papang
Nagkisda pa'y. JR, umay ka ditoy. Darasam. Oh, bakit? Anya ti kayat mo nga inumahin? Diyos, uno ka pa'y. Itimplaan ka, iti kayat mo nga inumahin. Bakit? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Ti misis, amapadpadayawan. Uray marigrigatan, kadag iti trabaho na iti pagtaengan. Saan ama nagreklamo? Basta ni mister, managlailo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.